Mejin demê fermanê de êgo pişta vê civakê berda êgo hazirtiyên fermanê kirin dîsa em bêjin pedekê bû. Yani dinya alem jî zane ji bo navê jî yani em bêjin îro em jî wek jinên êzîdî wek civaka êzîdî heta dawî jî em vê nav dikin. Yani em karin vê bêjin mesela hêzên got parastina me dikirin beriya 2014 hêzên pedekê bûn. Pêşmergên girêdayî pedekê bûn û êgo em bêjin ew wek em bêjin berpirsê wan pêşmerge jî dîsa aynê aştî koçer bûn û di dema ferman çêbûyî jî pêşmerge belkî di aliyê ragihandinê de û dinya alem jî pê hesiya pêşmerge çawa berî vê civakê bas da çawa ev civak yani em bêjin xortên êzîdiya em bêjin ser satira bûn şerê Daişê dikirin lêvan însana bi em bêjin bi hemû hêza xwe pêşmergên pedekê şengal berdan û reviyan. Dema em bêjin pêşmerge reviyan di Şengalê de dema xelkê Şengalê dixwast yani em bêjin xwe bigihînin çiyê jî wê demê pêşmergên pedekê got bi rastî jî karibin aştî koçer xelas bikin di wê demê de bi dihan jî keçên me yên êzîdî ketin destê Daişê de. Ji ber wê demê yani em bêjin civak dana aliyekî civak di aliyekî hiştin û heta karibin em bêjin bi çend tirimpêlên xwe belkî hejmarek zêde jî heta ew însan derbas kirin û ew tirimpêl derbas kirin bi dihan jî keçên me yên êzîdî heke îro jî derdikevin ragihandinê vî tiştî dibêjin. Belkî hinek aliya de em bêjin dext ser wan heye jî lê hinek keçê got bi rastî jî em bêjin cesareta wan hêza wan û kîna wan di hemberî wê rojê heye îro jî derketine ragihandinê û dinya alem jî yani ev dîtiye. Yani bi xelaskirina însanekî wek aştî koçer bi dihan em bêjin keçên me yên êzîdî ketin dîl ketin destê Daişê de û heta roja me îro jî çarenûsa wan ne diyar e. Yani însanê bi rastî jî bûne sebeba fermanê û îro wek jinên êzîdî kîna me li hemberî wan hene yani wek şexsî jî însan karê bide naskirin aştî koçer bû. Ji ber em bêjin ew însan çawa heta xelas kirin hew qas keç û jin ketin destê Daişê de û wê demê ew rêveberê wan jî em bêjin berpirsên pêşmergên Şengalê bûn. û heta roja me îro jî xwe bi vî şeklî dide naskirin. û em bêjin berpirsê liqa hevde a Şengalê ya partî bû. Yani bi rastî jî yani eke îro gelek caran bêjin pêşmerga Şengal vala kirin û reviyan. Lê gazina got em dikin em ne ji pêşmerge yani ev fermana got jê re hatî ji bakê hat û kî sebeb bû yani em bêjin ew qas qewetê xwe kirine Şengalê û em bêjin di saetekê de em bêjin gav paş da avêtin Şengal berdan yani em bêjin rastî jî yani wek miletê êzîdî em vêna bi nav dikin yani em bêjin di wê fermanê de yani dinya alem zane ku jina êzîdî çend bedêl dan em nekevin wê de yani zehmetiyê got di fermanê de çêbûn ji ber rastî jî fermaneke got bi ser civaka êzîdî de hatî mînakê wê got em bêjin di dinyayê de di tarîxa mirovahiyê de nînin yani însan kare vê nabêje ya em bêjin li hemberî wê berxwedaniya vî gelê û em bêjin gerîlayên azadiyê çawa bi hawara vê civakê ve hatin û em bêjin xortên êzîdiya li derdora wan hêza kom bûn û em bêjin Şengal parastin. Çavê Şengalê parastin heke heta roja me îro heft sal derbas bûn civaka me êzîdî li çavê Şengalê de li ber xwe dide. Hebûna wan di Şengalê de hat parastin. Yani ji ber rastî jî em bêjin tifaqîya pedekê û Daişê ew bû civaka êzîdî ji kokê rakin tune bikin lê bi hatina şervanên azadiyê û gerîlayên azadiyê em bêjin û xortên êzîdiya keç û xortên êzîdxanên li derdora wan hêza kom bûn û nehiştin hedef û armancê wan em bêjin di Şengalê de li ser civaka me êzîdî pêk bên. Em bêjin piştî berxwedaniyeke çêbûyê civaka êzîdî bi sedan em bêjin şehîd dan birîndar dan û beşek ji Şengalê rizgar kirin gelê êzîdî berê xwe da em bêjin dîsa Şengalê gelek em bêjin milet vegeriya çil derdora gundên Şengalê dîsa em bêjin di çavê Şengalê de vê carê jî piştî berxwedaniyeke çêbûyî hêzên parastina Şengalê hatin avakirin dîsa pêşmergên pedekê bi navê pêşmergên roj berê xwe dana Şengalê û di nava em bêjin Sinûnê û Xanesorê de xwe bi cih kirin. Cihê got herî zêde milet tê bû cihê herî zêde em bêjin hêzên me wek em bêjin di aliyê eskerî de parastina wê dikirin û dîsa em bêjin milê qeblet di destê çeteyên Daişê de bû yani em bêjin hatin xwe di nava milê de bi cih kirin.
بيجن إنسان براسيجي لهمبري داعش الشركرين دشنغالي ده دجاي شنغالي ده اللي بر خدانا ودمجي ند هلان ام بيجن دوان ريق او تيتا يعني ملات شوبي يعني بيجوش خوا شرم بكن راسيجي ام بيجن ايجو بونا سبب فرماني او بون لديسا بيجوش خوا شرم بكن ديسا دسلا داريا خالص سر جوا كمي اتدي دان فرسكرن يعني ام بيجن جند حاجك بفي عملت نكاري حاجه خو بجه بكي يعني حتى بوي عاستي يعني ام بيجن دخت وخانه تاخا ديسا لسر جوا كما فرس ذكرن يعني مديت عيني بهاتنا حشد الشعبي را يعني ديسا تشاورا فيان ام بيجن قالك سلاحين خوا لنقطة خوا دهيلان بالشكل كي تشوا دفرمانة 1014 ده بيش تاوي جواكي بردان هاي كدوي دميدا ام بيجن ديسا هيزي كي جو تعديل في جواكي بكهاد باوي عيني ديسا بوي شوي ام بيجن بيش تا شنغالي وقالي ازدي بردابونا يعني مديد 1017 يعني إخانة خوا دوباره كرن سر جواكي ماي ازدي يعني ام بيجن بفي شكلي ديسا شنغالي رفيان هيك ايرون بيجن نفچن روجن درباس بوي ديسا بنسكي هالبجارتنا بن هفت سال درباس بون يعني جواكا ما يزدي بهمو امكاني خويك دروخ من دفرمانه كده قتل عامه كده جينوسايد كده درباس بونا خوا بريفه دبن رخصنين خوا سازي ودزگه خوا دانا وايكرن يعني بشي خاص امكان كم بنجي ايرو جواكا ما يزدي وبتايبت دايكن شنغالي دبيجن ام بونا خودی هست بونا خودی اراده یعنی ام کارن بیکو هزی جدر و ام بیشن تفرمانا یا جیت سیاست خوین قریش لسر مرا سر ما فاس بکه ام کارن خواب خوا بریو ببن یعنی هر سازی هر دزگه ده هر گندی ده ریخستن جواکا ازدی هاتنا آواکرن و دزگه سازی دزگه خوا آواکرنه ایرو جواکا ازدی نه محتاجی تکسیه جبون آویجی ایرو بجن سیاست گل سر و جواکا دی ساته مشاندن یعنی خوازن بردوامیه بجن فرمانه می خوازن به شکلی که دی ساوی جواکا بکن بن سیاخوا بکن بن اداره خوین لیستوکن خوین سیاسی یعنی هم بجن دیسا اتفاقیا نه جهتمه یاگو به اراده جواکا ازدی ام بجن هات امضا کرن فرمانه که دبن ناو قانون دا خواستن سر جواکا می ازدی فرض بکن ل ام بجن بتاکوشین ببرخدانا و جواکا او تایبه جنن ازدی اگوام بجن جی دست چتن داعش هاتنا رزگار کرن دیسا ایگو جی فرمانه مانا ایرو لشنگالی دا برخوادانی و تکوشینا وان دایکا و جواکه ام بیشن اتفاقانه جدمه حتی آسه که هات سکناندن ایرو جی هکم بیشن آشتی کوچر و ام بیشن ویان داخل و محمد خوازن وگرن شنگاله به هزن عسکری به هزن خوان لشکری و دیسا ایریشی شنگالید کن و به ام بیشن به سیاست جدا جدا هاد خوازن اتفاقیه نه جد ما لسر وی جواکه هم بیشن فرس بکن پیک بینن یعنی بخوا هاتن اوان باشه که اتفاقا نه جد ما هی یعنی ات خوازن دنابره خدا یعنی هاتن اوان قوام بیشن بین بر شرفدی یا جم بیشن وک يعني جم بيجن وك مرشحن هاتنا نا يعني ام بيجن راستيه كخوه هي يعني جواك ايدي شيار ويا زانه هم ام بيجن هاتنا وان لقى هفدا دشنغالي دفيكن لقى هفدا يا قوم بيجن بارتي ديمقراطي كردستان يعني انساني قبونا سببها فرمانه انساني قو چند جارا جواك ما خيانه ليكرين چند جارا ام بيجن بريندار كرين و ایروژن ازدی هکوینات بیشن انسانی گوجاره که خیانت بکه کاری هر جاری بکه و اف د پارتی دا یعنی چند جاره جوا کمی ازدی یعنی اف تشت پارتی را دیتیا او انسان راستی جبونا سبب بیشن فرمانه و چند جاره خیانت و جوا که کرین بیگوش خوا شرم بکن بیگو عیب بکن روی خوا پیشی و جوا که بکن ایرو یعنی وصف دارید که من سر راگاندن بیشن امه وگرن شنگالی یا طبعا و نگرن شنگالی و آرامی دشنگالی ده نبیم یعنی ام بیشن دیجی 1014 ده حتی رو جمعی ایرو و بری فرمانه جی یعنی ام بیشن ده عراق ده گشتی دی جه گوهری آرام ایرو شنگاله جی بری ایرو شنگال بری خستنا خواه بسازی دزگین خواه بهزین خواه عسکری خواه بری وده با یعنی ام بیشن همو جی زاروکن و جواکن کچو خورتن و جواکن ایرو اف جواک بکچو خورتن خواه پیش راسه
ایرو اف جواک بسازی و دزگین خواه پیش راسته دزانین گو اف خیانت لیناکن و حتی داوی جی و لهمبری هر ایخانک هر بیجن سیاست که گو به سر و جواک هر ایریشه که به سر و جواک و حتی داوی جی لهمبری و چه عالیه بیجن عسکری به چه عالیه سیاسی به ده هر عالی ده اف جواک ازدی دی شیار بویه خلک شنگاله زانه بویه ام وینا جه پارتی دموکراتی کردستان اد بیشن یعنی ایدی جواکا می ایزدی و تایبه جنین شنگاله نه او جنین گوام بیشن بریا فرمانه و نه او جنین 1014 راحت قاربن سیاست و لیستوکا قال سر بمشینه هکا ایرو وگرا پارتی دموکراتی کردستان دسه هاتنا وانا شنگاله دبیشن چه دبا بلا ببا ام روزه که بری روزه که می وگرن شنگاله هکا ایرو بیشن جنین شنگاله مایا هکا ایرو ده جنین گو براسی جم بیشن زارو که وان دبر چاوی وان شهید بونه که چه وان دبر چاوی وان دل هاتنا گرته حتی روزه ما ایرو ده دست داعش دادن و انسان گو بونه سبب و فرمان و جنوسایت و تجاری ریاوان دشنگاله ده نبه yani em vekiri vedant bejin ege îro di jinên şengalê li keçên şengalê bimîne însanê gobûna sebeba fermana cêwan li ser axa şengalê li ser em bêjin axa şengalê got me li ser bi hezara şehîd dana her bosek ji axa şengalê me qehremanek me şehîdek daye wê cêwan li ser xwîna şehîdên me nebe em vekirî vênat bêjin yani wek tevgera jin çi dibe bila bibe yani em ji vê re amade ne û em ticarî jî ne qebûl nakin yani bêjin ev çend sala rêxistina me li vê derê hatiye vekirin heta roja me îro tedeltî kesî nekirîne belkî em bêjin hêzên cuda jî olên cuda jî di şengalê de hene û wek rêveberiya xwe ser wek sazê dezgehê hatine vekirin her tim me her însan dibin vê sîwana xweseriya şengalê de me hewandiye û me êrişî ti kesî nekiriye lê em vêna dibêjin her kesê got êrişî şengalê bike madem me bi hezara şehîd dane îro rêxistin û saziyê me got li ser xwîna şehîda hatine avekirin hêzên me ên eskerî di ser xwîna şehîda hatine avekirin heta dawî jî em ê berevaniyê ji xwe bikin heta dawî jî em şengala got bi xwîna şehîda hatî rizgarkirin em teslîmî ti kesî nakin